Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpets TV, kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri movement ya Black Lives Matter. Ese movement ya Black Lives Matter ni iki? Black Lives Matter ni ijambo riri gukoreshwa na benshi muri ibi bihe turimo. Iri jambo risobanura ngo ubuzima bw'abirabura ni ingenzi. Niryo jambo ririmo kwifashishwa mu gutanga ubutumwa cyangwa se kwigaragambya nyuma y'urupfu rw'umwirabura, umugabo w'imyaka 46 y'amavuko George Floyd. Uyu yishwe n'umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Iyi movement ya Black Lives Matter rero wakwibaza uti yaturutse he? Dore ko atari ubwa mbere yari isanzwe iriho. Ukibaza uti se yaje gute? Uti ni kubera iki yaje? Nibyo tugiye kurebaho rero inkomoko ya Black Lives Matter movement. Mbere yuko dukomeza najya ngo nsabe umuntu ukomeje gukurikirana ibi biganiro ko yakora subscribe, agakora share, akanalikinga, akomeza no kubisangiza abandi kugira ngo atazacikwa n'ibindi byinshi byiza turimo kubategurira. Murakoze. Mbere yo kuba Black Lives Matter movement, byatangiye ari hashtag yakoreshwaga ku mbuga nkoranyambaga. Kuva mu 2013 iyi movement yatangiye kwamamara cyane. Impamvu yabyo hari umubare mwinshi w'aba Afro-Americain cyangwa se abirabura b'abanyamerika bicwaga bazira uruhu rwabo, kenshi bishwe n'abapolisi. Kuri ubu iyo slogan ya Black Lives Matter niyo isigaye ikoreshwa cyane mu kurengera des droits civiques. Les droits civiques ni ukuvuga uburenganzira kuri politike cyangwa se ku bantu bishishikariza ukwishyira kwizana kwa buri umwe. Yitwa Alicia Garza, ni umwiraburakazi ukora mu by'uburenganzira bw'abirabura. Niwe washinze iyi movement ya Black Lives Matter. Hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2013 nibwo uyu Alicia Garza yanditse billet d'humeur. Billet d'humeur ni ukuvuga comment cyangwa se icyo umunyamakuru atekereza we ku giti cye nyuma y'ibyanditswe. Iyi billet d'humeur yanditse nyuma yo guhanagurwaho ibyaha kuri George Zimmerman. Byari byagaragare ko ari we wari wishe Trayvon Martin, umunyamerika w'umwirabura w'imyaka 17. Asoza iyi billet niho yanditse ngo bantu b'uruhu rwirabura ndabakunda kandi nanone ubuzima bwacu ni ingenzi. Black Lives Matter. Iyo movement mu gutangira kwayo kandi yanafashijwemo cyane na Dopal Tometi. Uyu akaba ari umuyobozi w'itsinda rirengera uburenganzira bw'abimukira. Kuva ubwo mu gihe cy'imyaka 2 inarenga, community y'aba Afro-Americain ikoresha iyi hashtag ya Black Lives Matter. Niyo slogan yakoreshejwe mu myigaragambyo yabereye Ferguson nyuma y'urupfu rwa Michael Brown na Eric Garner. Mu mihanda abantu bagendaga basakuza bagira bati I can't breathe, kandi bakanavuga bati do not shoot, please wirasa. Aya ni amagambo ya nyuma ya Michael Brown yavuze mbere yuko araswa agapfa ku myaka 18. Mu 2015 Black Lives Matter movement yashyizwe ku mugaragaro cyangwa se yemeye gukora ku mugaragaro nka droit civique. Kuri site yayo hari handitseho ko ihagarikwa muri politike no mu mitekerereze mw'iyi si aho abirabura hariho uburyo bwo ko aribo barimo baricwa bazira akarengane, ahanini bicwa n'abakagombye kubarinda aribo abapolisi. Reka turebe bamwe mu birabura bagiye bicwa impfu zitari zikwiye bazira ko ari abirabura, ahanini ababishwe n'abapolisi. Reka duhere kuri Trayvon Martin wishwe mu kwezi kwa kabiri 2012 muri Sanford, Florida.
Mu kwezi kwa munani 2014 Michael Brown yiciwe i Ferguson, yishwe n'umupolisi w'umuzungu Darren Wilson. Kandi uyu Brown nta ntwaro yari afite, ntago byari bikwiye ko yicwa. Ibi byarakaje benshi bituma haba imyigaragambyo mu bice na bimwe byo mu gihugu. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi 2014 i New York, Eric Garner nawe yarishwe. Nawe yishwe aryamye hasi ubwo yari yatsikamiwe cyane, nawe aza kuzira asphyxie. Asphyxie ni uburyo oxygene iba nkeya mu mubiri w'umuntu. Uko oxygene ikomeza kugabanuka mu mubiri w'umuntu bishobora kumutera guta ubwenge, hagahita hakurikiraho n'urupfu mu gihe hatabayeho kuba yavuzwa cyangwa se yabona ubutabazi bwihuse. Ku itariki 22 mu 2014 y'ukwezi kwa 9 i Cleveland muri Ohio, uwitwa Tamir Rice w'imyaka 12 nawe yarishwe. Uyu mwana w'imyaka 12 yari arimo akina wenyine yikinira n'imbunda y'igikinisho, biza kurangira umupolisi amurashe ku myaka 12. Walton Scott yarashwe mu mugongo itariki 8 z'ukwezi kwa 4 mu 2014, yishwa n'umupolisi kandi ubwo yarimo agenda, ariko umupolisi akomeza kumugenda inyuma, birangira amurashe aramwica. Alston Sterling na Philanda Castile nabo bishwe n'abapolisi. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 5 mu 2020, uyu niwe munsi hishwe George Floyd w'imyaka 46. Uyu ni umwirabura wiciwe i Minneapolis, Minnesota muri United States mu gihe yari afashwe n'umupolisi. Derek Chauvin ari nawe wamwishe urupfu rw'agashinyaguro, amwicisha ivi yari yamusikamije ku ijosi mu gihe cy'iminota igera ku 9. Yari yanamuryamishije hasi. Bivugwa ko autopsy yakozwe yagaragaye ko George Floyd nawe yazize iyi asphyxie, akaba ari uburyo nawe yabuze oxygene yakomezaga kujya mu bwonko no mu mutwe, yabaye nkeya, yabuze uko itambuka bitewe n'uburyo yari apfukamiwe, bimutera guta ubwenge, nyuma biza gukurikira ari urupfu rwe. Kuri benshi babonye amashusho y'urupfu rwa George byabakoze ku mutima, biranababaza, akaba ari nayo mpamvu habayeho imyigaragambyo hirya no hino ku isi. Imyigaragambyo ishobora kuba inagikomeje, yatangiriye muri Amerika aho ibi byabereye, iza no gukomeza mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, muri Ireland, Tokyo, Japan, Canada, France, New Zealand ndetse n'ahandi. Bose bamagana ubu bwicanyi bukorerwa abirabura hirya no hino. Kandi ikibabaje ubu ngubu ni ubugaragara, birashoboka ko hari n'ubutamenyekana. Ni ibintu bibabaje cyane kandi binateye ubwoba bw'ejo hazaza h'iyi si. Ibi bintu nibatabihagarika, aho umuntu yica undi ku manywa y'ihangu barimo bamukamera, ubona ntacyo bimubwiye. Ni ubunyamaswa, nta buntu buba bugihari, nta bumuntu buba bugihari. Ntago byari bikwiye ko umuntu azira uko yavutse. Kubemera Imana hari n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 haragira hati, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe. Twese turi umuntu umwe, ntago byari bikwiye ko hari uwuzira uko yavutse. Reka nanjye nsoze ngira nti Black Lives Matter, All Lives Matter. Kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Murakoze. Yari Ishimwe Vanessa ndetse na Warden the Great. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace.